napravit ćemo Pančakošu meditaciju na 5 omotača. Kralježnica je uspravna, a tijelo je opušteno. Duboko udahnemo i izdahnemo. Još jedan duboki udah i izdah. Slijedit ćemo upute bez puno napora, bez puno koncentracije ili naprezanja. Obrati pažnju na svoju okolinu, na zvukove iz svoje okoline. Čujemo neke zvukove izvana, zvuk prometa, zvuk prirode i čujemo neke zvukove iznutra. Glasove ljudi. Kakvi god da bili zvukovi, samo ih prihvati. Prihvati sve zvukove iz svoje okoline. I budi u miru s njima. Duboko udahni i izdahni. Upravo sada ti si u skladu sa svojom okolinom. Još jednom duboko udahni i sa izdahom sve otpusti. Obrati pažnju na svoje fizičko tijelo. Ovo tijelo je predivan dar tebi. Od prirode, od Boga, u ljubavi. Voli i poštuj svoje tijelo. Obrati pažnju na svoja stopala. Potkoljenice i koljena.
bedra i kukovi. Obrati pažnju na obje noge. Udahni i opusti. Obrati pažnju na područje zdjelice. Donji dio trbuha. Želudac. Prsni koš. Udahni u prsni koš. I opusti. Obrati pažnju na ramena. Opusti ramena. I obje ruke. Obrati pažnju na obje ruke. Grlo i vrat. Lice. Glava. Obrati pažnju na čitavo tijelo. Udahni i opusti. Opusti čitavo tijelo. Upravo sada ti si u skladu sa svojim tijelom. Duboki udah i izdah. Obrati pažnju na svoje misli. Bilo da su ugodne ili neugodne. Bilo da su dobre ili loše. Nema veze. Samo neka dođu, ne opiri im se. Prihvati svaku misao koja se pojavi.
Duboki udah i izdah. Upravo sada ti si u skladu sa svojim mislima. Još jedan duboki udah i opusti. Obrati pažnju na svoje osjećaje. Bilo da su ugodni ili neugodni. Nema veze, samo neka budu. Ne opiri im se. Prihvati svoje trenutno stanje. Kakvo god da je. Duboko udahni i opusti. Opusti svaki napor. Potpuno se opusti. Ne moraš raditi ništa. Ti si mir i radost. Duboko udahni i izdahni. Obrati pažnju na svoje osjećaje. Obrati pažnju na svoje misli, ako ih ima.
Obrati pažnju na osjete u tijelu. I obrati pažnju na svoju okolinu. Duboko udahni i opusti. Sa osmijehom na licu, još jedan duboki udah. I sa osmijehom izdahni. I lagano se protegni. Pomakni se rukama. Protegni se kao da se budiš. I u svom vlastitom ritmu, kad se osjetiš spremno, možeš otvoriti oči.